Želim da vjerujem da ste dobro, da ste živi, da ste zdravi, da bez obzira na sve ovo što se dešava oko nas, da imamo jedan optimističan, da ne kažemo hrišćanski, biblijsko-evanđelski duh i pogled na svijet. Kao što u evanđelju stoji, kaže Isus, eto vam kazah sve unaprijed. Tako da ja vjerujem da Hristovi sledbenici ne treba da se plaše, niti se iznađuju onim što se dešava na svijetu i oko njih. Sa druge strane, postoji opasnost da postanemo slušaoci samo jednog narativa, jedne priče. I ja o tome hoću malo na početku da kažem, kako mislim da je, to je nešto što sebi stalno ponavljam i govorim, izuzetno važno da nađemo vrijeme da osluškujemo Božji glas. Kao što je Rahela pjevala, ja vjerujem da Bog kaže daj mi samo jedan trenutak, a ja njemu kažem Bože, nemam vremena. Moram i ovo, i ovo, i ovo, i moram svašta da uradim, i moram svašta da čujem, moram da budem u toku sa svim stvarima, moram da pročitam toliko toga i onda se dešava da ponekada uzmem ja Bibliju i da zaspim. A to se dešavalo mom ocu kad sam ja bio dijete i tako kada bi završio radnu sedmicu i petkom naveče, on uzme da čita Bibliju i zadrijema. Ja kažem, pa moj otac nije ni malo pobožan kao dijete, a sad se meni to desi isto. Zato što se opteretimo drugim stvarima i kada dođe vrijeme da imamo komunikaciju ličnu sa Bogom, ne znam da li uvijek uspijemo u tome. I zato apelujem na sve, kažem, počevši prvo od sebe i gdje god se nađem po crkvama, da se izborimo za to vrijeme, za kvalitetno vrijeme, da budemo nasamo sa Bogom, sa njegovom riječju i da osluškujemo šta nam on to želi da kaže. Jer je previše, zaista previše glasova i zvukova, informacija koje se bore za našu pažnju. Je li tako? Dosta ljudi, moram da gledam dnevnik, je li tako? To se ne smije preskočiti. Danas je to, šta je, neko me pitao ovih dana, i šta sa Putinom? Ja kažem, ne znam zaista, ne znam. Nedavno sam u crkvi, na subotnoj školi, brat nam objašnjava tako politiku. Ja mislim da ne dolaze ljudi zbog toga u crkvu. Ljudi dolaze da čuju Božji glas. A možemo ga prenijeti samo ako ga čujemo. Hajde danas da zajedno pročitamo jedan biblijski tekst iz koga želim da pokušamo izvući 2-3 poruke, 2-3 misli i ideje koje su meni lično značile i vjerujem, nadam se, da ćete i vi naći određenu poruku za sebe. U pitanju je prva knjiga Mojsijeva, 18. poglavlje, jedan od tekstova koji govore o Avramu. Avram je izuzetno važna ličnost za, pa možemo reći, za mnoge vjerske tradicije. On je otac monoteizma ili monoteističkih religija, islam, judaizam, ili da idemo ovim redom, judaizam, hrišćanstvo i islam doživljavaju ga kao nekoga s kim oni prave vezu i koji prenosi određene informacije i radi određeni uticaj na ove svjetske religije. Bilo da ga zovu Abraham, Avram ili Ibrahim, on ima važnu ulogu u svim ovim vjerskim pravcima. Jedan veći dio prve knjige Mojsijeve govori o njemu. I možda su 12. poglavlje, 22. poglavlje neko od istaknutih ili važnijih, ali 18. poglavlje sadrži dobro poznati dijalog Avrama sa Bogom. Neki to vide kao molitvu, neki vide kao jel vi kažete cjenkanje na pijaci? Kako kažete tome, pastore?
Šta se radi kad dođeš tu na pijacu i kažeš hoću, a on kaže 200 denara, a ti kažeš može li za 150? Ja. Neki smatraju da je ovdje korijen te prakse i da kasnije poslovično Jevreji kao trgovci da tu nalaze taj gen koji su ponijeli i od kojih smo mi neki drugi preuzeli tu ideju. Dakle, poglavlje počinje izjavom da se Gospod javio Avramu u ravnici Mamrijskoj, da mu je prenio jednu važnu informaciju, ponovio obećanje da će Avram postati otac. To je već i u 17. poglavlju imamo tu informaciju kada se Avram smijao. U 18. poglavlju ponavlja se ta ideja, ali ovog puta se govori da ne samo da će Avram biti otac, nego da će Sara biti majka. Tako da je sada jasnije njima u kom pravcu Bog im prenosi tu informaciju, iako se i Sara smijala također. Mi često počinjemo od Sare, ali Avram je prvi. Avram je prvi koji je tu informaciju ili to Božje obećanje doživio nevjerovatnim. Pročitat ćemo od 16. poglavlja, od 16. stiha do kraja poglavlja. Tekst koji kaže: Potom ustaše ljudi odande i pođoše put Sodoma. I Avram pođe sa njima da ih isprati. I onda mi ne znamo kome se Gospod obraća. Na početku su rekli da su došle 3 ličnosti. I onda tekst kaže: Gospod reče, kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti. Dakle, Bog ima određene planove, ali veza ili bliskost Avrama i Boga je takva da Bog se ne osjeća ugodno da uradi nešto, a da to ne kaže Avramu. Zar mi ne bi voljeli da imamo takvu zajednicu s Bogom? I da sada kada mi očekujemo posljednji događaj ili koje god u ličnom ili na globalnom planu, zar mi ne bi voljeli da nam Bog dijeli sa nama informacije? I zašto Bog to kaže? Bog kaže, kad će od Avrama postati veliki i silan narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji. I mi o tome čitamo u 12. poglavlju, kada Bog poziva Avrama da ide na put. I onda kaže, jer znam da će zapovjediti sinovima svojim i domu svojemu nakon sebe da se drže putova Gospodnjih i čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu što mu je obećao. Ovdje je prvi izazov koji ja nalazim u ovom tekstu kao otac, kao muž, kao roditelj. Bog kaže, ja znam da će Avram prenijeti vrijednosti moje i ono što Bog predstavlja kao dobro, kao vrijedno i dalje kroz svoju porodicu. Sad svi mi koji smo roditelji, majke i očevi, jel tako, možemo uzdahnuti i pitati se hoćemo li mi uspjeti u ovome? Ili jesmo li uspjeli? I ako nismo, Bog kaže, on će to prenijeti u svojoj porodici, te sve, ne samo informacije, ne samo životni stil, nego možda i to zajedništvo koje Bog je imao s Avramom, to jest Avram sa Bogom, svojim potomcima. I možda je utješna riječ da mi sebe doživimo kao još jednu kariku više u tom lancu. Gospod od tebe traži da uradiš svoj dio posla. Oni koji dolaze iza tebe će odlučivati za sebe. I ponovo kao roditelji moramo da budemo svjesni da naša djeca, da naši potomci imaju svoju vlastitu odgovornost. Da smo mi do jedne tačke odgovorni, da kažemo, obavezni, a da od tog trenutka oni preuzimaju i kažu hvala ti, da, ali evo ja sad hoću ili neću. Kroz službu pastora
ovo mi je bilo najteže da podijelim i da uvjerim roditelje koji dođu u crkvu ili kada ih posjećujem, koji kukaju i žale i kažu evo moja djeca, moje dijete, moj sin, moja kćerka opet rade to i to, a ja sam govorila. Ja kažem, mi svi znamo i ja znam, odmori se, prepusti. To je sad njihova odluka. I roditelji ne mogu, oni jel tako, osjećaju se odgovornim cijeli život. Ali postoji trenutak kada mi moramo jednostavno da kažemo Bože, neka bude volja tvoja. A vidjet ćemo kasnije kako se Božja volja ostvaruje. I reče onda Gospod prenosi pravu informaciju. Vika je u Sodomu i Gomoru velika i grijeh je njihov grdan, misli se na Sodom i na Gomor, i zato ću sići da vidim da li sve čine kao što vika dođe predame, ako li nije tako da znam. I ljudi okrenuvši se pođoše put Sodoma, ali Avram još stajaše pred Gospodom. I pristupiv Avram reče, hoćeš li pogubiti pravednoga s nepravednim? Može biti da ima 50 pravednika u gradu. Hoćeš li i njih pogubiti i nećeš oprostiti mjestu za onih 50 pravednika što su u njemu? Jako zanimljiv tekst i stav kojeg ovdje čitamo. Ako je u pitanju razgovor jednog stvorenja sa stvoriteljem, mi se pitamo odakle Avramu jedno ovakvo pravo i sloboda. I on staje pred Gospoda, pred Boga i onda postavlja pitanje koje se tiče pravde. Hoćeš li ti, Bože, djelovati pravedno u svojim sudovima, u svojim postupanjima? Ako smo mi, kao što nas evolucija uči, samo uspravljene životinje, odakle nama osjećaj za pravdu? Odakle nama osjećaj za ljepotu? Odakle nama osjećaj za dobrotu? Djeca 5, 6, 7 godina igraju se i onda jedno istupi i kaže nije fair. Odakle njima to? Otkud loša osjećanja ako nije fair? Odakle njima ideja da igra treba biti fair? Zašto treba da se poštuju pravila igre? Zašto ne može da se vara ni u igri? Zašto ne pristajemo za to? I onda ta pitanja, jel tako, rastu, ulozi se povećavaju i kada Bog kaže ja ću izvršiti sud, a onda istupi ljudsko biće i kaže Bože, hoće li to biti pravedno? I slušajte dalje šta on kaže. Kako Avram doživljava pravdu i postavljamo sebi dalje pitanje da li je pravda samo pravda ili ima još nešto. Može biti da ima 50 pravednika u gradu. Neće biti u redu da i oni nastradaju, jel tako? A onda on kaže, a zašto ne bi oprostio cijelom mjestu zbog ovih 50 pravednika? Mi sada se pitamo, čekajte, je li to još uvijek domen pravde? Je li pravedno da sad pastor Trajkov kriv, ja nisam ili obrnuto i da on sad, ili ja, da neko, to više nije pravda. On sada ovdje priča o milosti. I onda kaže, nemoj to činiti. Nemoj gubiti pravednika s nepravednikom. Nemoj da bude pravedniku kao i nepravedniku. Nemoj. Da li sudija cijele zemlje neće suditi pravo. I reče Gospod, ako nađem u Sodomu 50 pravednika u gradu, u redu. Oprostit ću cijelom gradu. A Avram odgovori reče, gle, sada bih progovorio Gospodu, ako jesam prah i pepeo, može biti pravednika 50 manje 5. Hoćeš li i za ovih 5 zatrti sav grad? Odgovori, neću ako nađem 45. I sad ulazimo u to cjenkanje, da kažemo. I stade dalje govoriti, reče, može biti da će se naći 40.
Reče, neću radi onih 40. Potom reče, nemoj se gnjeviti, Gospode, što ću reći. Može biti da će se naći 30. I reče, neću ako nađem 30. Opet reče, gle, sada bih progovorio Gospodu, može biti da će se naći 20. Reče, neću ih pogubiti za onih 20. Najposlije reče, nemoj se gnjeviti, Gospode, što ću još jednom progovoriti, može biti da će se naći 10. Reče, neću ih pogubiti radi onih 10. I Gospod otide, svršivši razgovor s Avramom, i Avram se vrati na svoje mjesto. Kakav tekst i kakav razgovor. A iznad svega, kakav Bog. Kakav Bog je ovdje opisan. Drevne priče i drevni narativi o bogovima su sve ne samo ovome slični. Bogovi su hiroviti, suvereni, oni odlučuju šta će raditi, oni rade bez da ikoga pitaju, bez da razgovaraju. Postoji neki koncept da umilostiviš Boga ako mu daš ili prineseš žrtve ili ne znam ni ja šta sve uradiš, ali ovdje postoji jednostavan razgovor, pitanje, pozivanje na pravdu i milost. I kako Bog odgovara? Slažem se, neću, uslišit ću, neka bude, poslušat ću. I vidjet ćemo kasnije, neki čitaoci i komentatori kažu, Avram je trebao ići još dalje. Nije trebao stati na 10. Kad je već bila prilika, kad je Bog bio ovako dobro raspoložen, znate tu logiku, sad si trebao da iskoristiš pa da ideš do kraja. Ne, postavlja se pitanje, imam samo 3 pitanja. Prvo je, zašto Avram moli za Sodom? Jer mi znamo šta je Sodom i ko su u Sodomu i šta se dešavalo u Sodomu. I da danas i hiljadama kilometara daleko od Sodoma i Gomora i na sve strane, kada ljudi žele da opišu nešto zlo, onda kažu Sodoma i Gomora. Kada želimo da opišemo neke, bar za hrišćane, najveće seksualne perverzije, onda će koristiti ovaj termin. A Avram moli za taj grad. Avram može reći, čuo sam ja. Ideš da ih uništiš? Evo ruke. I ja se pitam, šta si čekao do sad? Znate da hrišćani nekad tako sjede po svojim crkvama kao mi danas i gledaju kroz prozor i kažu, ja ne znam kako Bog može trpiti ovaj svijet. Neka samopravednost, neka uvjerenost u svoju dobrotu i kažem, stvarno Bog je milost, jer vidiš koliko on trpi. I gledamo druge i prozivamo druge ljude i vidimo sve ono što se dešava i pitamo se, dokle Gospode, kao neke ličnosti u Bibliji. Međutim, Avram ima drugu poziciju. Neki će reći, Avram se moli za Sodom zato što je tamo Lot. A moli se za Lota zato što on treba nasljednika, on nema djece. I mi znamo da u 1. Mojsijevoj 14. poglavlju Avram odlazi da se bori da spasi Lota zato što vjeruje da je on njegov potomak i da će Bog ispuniti svoje obećanje kroz njega. On mu je najbliži. Međutim, u 17. poglavlju rekli smo, Bog kaže, Avrame, dobit ćeš sina. A u 18. poglavlju kaže, a to će biti ne sin od tvoje robinje, nego to će biti sin od tvoje žene. Tako da Avram ima okvir u kome treba da iščekuje. I ja ne mislim da on se moli za Sodom zbog Avrama, već zbog Lota, već u 18. poglavlju rekli smo da čitamo da ljudi ili anđeli ili Bog, kogod, nebeski posjetioci koji su došli da prenose Avramu dobru vijest. Evanđelje, blagovijesti. Dobit ćeš sina. Imaš budućnost. I tvoja budućnost je pozitivna. Bićeš blagosloven i ti ćeš biti blagoslov. I onda Bog kaže, ali moram da ti kažem, Sodom nije te sreće. Čuo sam da se u Sodomu dešavaju loše stvari. Grijeh je njihov grdan.
Bog, svemogući i nebeski, ne djeluje samo na rekla kazala, ne pristaje na klevete, već ide, kaže tekst, i zato ću sići da vidim. I to je veza sa Vavilonom. Kaže, Gospod siđe da vide Vavilonsku kulu. Tako je ovdje. Zato ću sići da vidim da li je sve kao što je glas došao do mene, pa da znam. I sad Avram misli i kaže, ok, ja imam budućnost. Pozitivnu budućnost, lijepu budućnost. Bog je prenio meni dobru vijest. Nažalost, ovi tamo u Sodomu nemaju pozitivnu budućnost. I Avram čini ono što svaki pravi Božji sledbenik čini. On želi ono što se njemu dešava, da se dešava i drugima. I on moli za Sodom. Isus kaže, sve što želite da se čini vama, činite i vi njima. I Avram, iako nikada nije čuo tu Hristovu izjavu zapisanu u Matej 7.12, on to djeluje. Aha, Bog meni obećava lijepu budućnost. Zašto ja ne bi želio tu lijepu budućnost i drugim ljudima? Ako Bog nama obećava vječnost, spasenje, nebeski grad, stakleno more, nazovite Novi Jerusalim, kako god opišite taj koncept, zar mi to ne bi željeli i drugim ljudima oko nas? Ili mi kažemo, super Gospode, hvala ti i to je za mene, a vi propadnite. Zato Avram moli za Sodom. I ja se pitam, da li mi hrišćani danas slijedimo njegov primjer? Ili mi samo sjedimo i gledamo i kritikujemo i prenosimo zla koja se dešavaju u svijetu oko nas. I čekamo kad će da padne oganj s neba. Znate, taj slika Jone. Jona prenosi i kaže, još 3 dana Ninevija će propasti. I onda se povuče, nađe mjesto, dobru poziciju da gleda na Nineviju i čeka da pada vatra s neba. A on drži kokice i gleda i kaže, super, jel tako? To smo čekali. Ovo su naši protivnici. A Avram kaže, Gospode, ajde da porazgovaramo. Možda ima tamo i dobrih ljudi. Možda ima plemenitih ljudi i van nas, i van našeg okruženja. Možda ih ima 50, možda ih ima 30. Bože, ja znam da si ti pravedan, ali znam da si milostiv, spasi ih. Uradi nešto. I Bog kaže, znaš šta, Avrame, počinješ da mi se sviđaš. Jer razmišljaš kao ja. Jer Biblia kaže, Gospod neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje. I on kaže, hajde radimo zajedno, Avrame. Sviđa mi se tvoj put. Ako bude 20, ako bude 10, u redu. Međutim, šta je problem? Kada se mi molimo, mi imamo situaciju da se pitamo, a zašto Bog ne odgovara ponekad na naše molitve? Je li tako? Pa molili smo se za ovog, pa molili smo se za onog i ništa se nije desilo. Molio sam se i za sebe, za neke stvari i ništa se nije desilo. Možda bi ovdje trebalo napraviti jednu jasnu razliku između molitve za spasenje drugih ljudi i molitve da dobije bolji posao, da nađe bolji stan i šta god bile naše potrebe. Što ne znači da su one pogrešne, ali ne možemo reći da su iz perspektive vječnosti istog nivoa i istog značaja. I da Bog sasvim drugačije tretira naše molitve za spasenje drugih ljudi od molitvi za neke druge stvari. I Bog je svemoćan. U istom ovom tekstu mi čitamo kada se Sara nasmijala na Božje riječi i rekla, zar ću roditi sina kad sam ostjerila, onda nebeski glasnik kaže,
zar ima nešto teško Gospodu? Zar ti ne znaš da je učenje Biblije, da je Bog svemoćan, svemoguć, sve može? Ne postoji nešto što Bog ne može da uradi. Mi onda kažemo, pa znamo i slažemo se. Zašto onda ne uslišava naše molitve? I mislim da ovo poglavlje daje dio odgovora na to pitanje. Dio odgovora kaže, su riječi Avramove. Da li sudija cijele zemlje neće suditi pravo? Bog može da čini samo ono što je pravo. U velikoj borbi između dobra i zla razlika je ta što zlo može da čini sve. Sva moguća sredstva su mu na raspolaganju, a Bog može da čini samo što je dobro. I Bog, svemoćni Bog, se ogradio u svom djelovanju. On je omeđio, on je postavio granice koliko on može da djeluje. A jedna od granica je i naša sloboda. I on djeluje i radi i čini i pokušava da isposluje naš pozitivan odgovor. Kao je tako otkrivenjem. Evo ja stojim na vratima i kucam. Ja ne provaljujem. U izvještaju iz Evanđelja mi čitamo da dok su učenici bili u jednoj sobi, Isus se stvorio unutra, nije prošao kroz vrata. On i to može, ali neće. Svemogući Bog stoji na vratima mog života, tvog života ili našeg srca i kuca, kaže, hoćeš li me pustiti? I zato neke molitve nisu uslišene. Ne zato što Bog ne može, kaže prorok, nije okrećala ruka Gospodnja da ne može spasiti. Nego ne postoji saradnja, a Bog neće na silu. Sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli, tako su znali reći neki stari ljudi. I treća misao koja je tako silna i tako velika iz ovog teksta, a čini mi se da možemo je sa sigurnošću zaključiti, jeste da mi možemo, to jest da pojedinci, da ljudi mogu uticati na spasenje drugih ljudi. Ja dugo to vremena nisam mogao nekako da razumijem. Zašto bih, pa valjda Bogu je to stalo više do Petra nego meni. Šta ja sad imam da? Ali Bog kaže, ja hoću da vidim kod tebe tu želju. I sa druge strane, ja ne znam vama večeras ni objasniti kako funkcioniše molitva, ni kako funkcioniše sve to spasavanje čovjeka, ni šta se dešava kada mi kleknemo u crkvi i molimo se, kud te riječi idu, gdje stižu, kako Bog naređuje, koliko anđela šalje, gdje. Ja ništa od toga ne znam. Ja samo znam da postoji veza između, u ovom biblijskom tekstu, između Avramove molitve i Lotovog spasenja. Otvorite sa mnom, ovo neka vam bude jedini stih da ste pročitali, ako ništa nije. 1. Mojsijeva 19:29. Izuzetan tekst. 1. Mojsijeva 19:29 kaže, ali kad Bog zatiraše gradove u onoj ravni, slušajte sad, opomenu se Bog Lota i izvede Lota iz propasti. Jesam pročitao dobro vi koji čitate? Ne čita niko. Brate, ti čitaš na telefonu. Jesam pročitao dobro? I opomenu se Bog Lota i izvede Lota iz propasti. Ili piše nešto drugo? I opomenu se Bog Avrama. Ja bih očekivao da kaže, Bog se opomenuo Lota i otišao tamo zbog, kaže, Bog se opomenu Avrama i izvede Lota. Onaj Božji i Avramov razgovor je sada, sjetio se. To je bolji prevod. Ili Bog se podsjetio
Bogu je došla na pamet razgovor Avrama i Boga. I on kaže, aha, ja moram nešto da učinim za Lota. Zato što sad ja banalizujem stvari, zato što me Avram molio. Iako Avram ni jednom trenutku nije spomenuo Lotovo ime. Iako je Avram tražio spasenje cijelog grada. Iako je Avram mislio da postoji mnogo više pravednika u tom gradu nego što ih je očigledno bilo. Ali Bog je spasio ono što se spasiti moglo. I neki će reći, Avram je trebao moliti se još više. Nije trebao stati na 10 ljudi. A evo zašto oni to misle. Zato što je postojala jedna molitva odmah poslije toga ili jedan razgovor kada je zbog jednog čovjeka spašen cijeli jedan grad. Prvo Mojsijeva 19:17. Znamo tekst, anđeli su došli u Sodom, Lot se premišlja, kaže da su ih oni izvukli bukvalno i kad ih izvedoše napolje, reče jedan, izbavi dušu svoju i ne obzire se natrag i u cijeloj ovoj ravnici da nisi stao, bježi na ono brdo da ne pogineš. A Lot im reče, sada ovdje imamo iste riječi kao kod Avrama, nemoj Gospode. Gle, sluga tvoj nađe milost, ne pravdu, nađe milost pred tobom i milost je tvoja prevelika koju mi učini. Sačuvao si mi život, šta mogu više da tražim? Ali ne mogu uteći na brdo, da me ne stigne zlo i ne poginem. Ja ne mogu, ova razdaljina mi se čini suviše velikom da ja uradim to što si mi ti rekao. I šta on kaže? Eno grad blizu. Onamo se može uteći, a mali je. Da bježim onamo, mali je grad, te ću ostati živ. I šta Bog kaže? Eto, poslušat ću te i zato. I slušajte sad, neću zatrti grada za koji reče. Zbog koliko ljudi? Zbog jednog čovjeka. Kakav Bog? Kakav odnos prema ljudima? Kakav odnos prema molitvama, prema zahtjevima? Bog kaže, ja sam imao malo drugačiji plan. I moja ideja, moj predlog je bio, ali evo, modifikovat ću ga, promijenit ću ga, tebe radi. Uđi u taj grad. Ni taj grad nije ništa bolji. Ali zbog tebe neću uništiti. Brže bježi onamo jer ne mogu činiti ništa dokle ne stigneš onamo, zato se prozva grad onaj Sigor. I taj grad nije uništen jer je Bog obećao Lotu da ga neće uništiti zbog njega. Sigurno da svako od nas može izvući mnoštvo zaključaka i pouka iz ovog ovako bogatog teksta, ali ja bih ponovio samo 3. Molitva za druge je znak ispravnog razumijevanja evanđelja, dobre vijesti. Ako Bog, ili da drugačije formulišemo, ako sam razumio da Bog hoće mene da spasi, onda ja želim da to dožive i drugi. I ne samo dobri, nego i oni u Sodomu. Ja nemam tu želju. Ja nemam tu revnost. Ja nemam tu molitvu da kažem, Bože, spasi i one najgore, ako ikako može. Ja ne razumijem Božji duh toliko, ja ne razumijem Božje srce da dođem do te iste tačke. Ja rijetko i molim za svoje najbliže. Mislim rijetko, u kontekstu nedovoljno, ne vatreno, ne ovako kao Avram. Spasi ih ako hoćeš. A on kaže, Bože, hajde. A Bog, bar iz ovog teksta, odgovara uvijek pozitivno za ono svoje djelovanje u kontekstu spasenja za druge ljude. Hoću. Može. Neću ih pobiti. Ni toliko. Može i 30, i 20, i 10. Ma i 1. Jer je Bog
Božje ime, drugo Božje ime je spasenje. Jošua. Spasenje. On je spasitelj. Bog je svemoćan, ali je u svojoj svemoći dozvolio da njegovo djelovanje bude ograničeno i uslovljeno našim odgovorima. Naši odgovori i naši stavovi uslovljavaju Boga. I to ćemo tek razumjeti kada se velika borba završi. Knjiga koju je Petar čitao, Velika borba, kaže: velika borba je završena, zadnje rečenice, grijeha i grešnika više nema, po cijelom svemiru vlada savršeni sklad i svako biće je sigurno da je Bog ljubav. Da je Bog učinio sve što se moglo učiniti za svakog od nas. I da oni koji nisu spašeni ne zbog toga što Bog ništa nije uradio, već zato što su oni tako odlučili. Zato što su oni rekli ne spasitelju, ne jednom, ne 2 puta, nego mi ne znamo od slučaja do slučaja koliko puta. Ali treća misao je izuzetno velika i ako je istinita, onda znači mnogo, a to je da mi možemo također da budemo jedan od uticaja za vječnost ljudi oko nas. Ovo tako veliko, jako zvuči. I ne želim da stavljam neko opterećenje i neku krivicu sada da vi, ja mogu, a neću, a nisam i kriv sam. Već baš suprotno, da imamo rasterećenje i optimizam i želju i volju da se molimo za ljude. Nekada kažemo, evo ako ništa ne možeš, bar se moli. Jer tako molitvu doživljavamo. Kao sve drugo su velike stvari, ali evo on ne može ništa, pa bar nek se moli. A čini mi se da je skroz suprotno. Da sve što mi možemo je slabo u odnosu da molimo da Bog učini nešto sa nekim preko nekog i u svojoj mudrosti na bilo koji način i da djeluje na njegovo srce i da se to srce otvori i odgovori pozitivno. Velika je stvar biti u mogućnosti da djeluješ na dobro drugih ljudi. Ostavlja se samo pitanje da li ja to želim. I šta je bitno? Šta je meni važno? Šta uzima moje vrijeme? Koliko ja razumijem ozbiljnost života i smrti i vječnosti i spasenja i sve te velike borbe, evanđelske priče o kojoj tako mnogo i tako često govorimo. Kao što rekoh, draga braćo i drage sestre, moja želja nije bila da vašu savjest opteretim, da vas okrivim. Ovo je moja borba jednako kao i vaša, ako je neko doživljava kao borbu. Ovo su isti oni problemi i pitanja sa kojima se ja nosim, ali ima nešto tako oslobađajuće u biblijskoj slici Boga, u biblijskom opisu Boga, kada dođemo do njegove suštine. Onda mi nismo Pink televizija da kažemo sve je super. Mi shvatamo realnost, ali kažemo veći je onaj sa nama nego onaj koji je protiv nas. I znate tu sliku, s njom želim da završim, iz tamo jedne od carevima, je li tako? Ona velika borba i ovaj kaže, jao gospodaru, gotovo je. A on kaže, Bože, otvori mu oči da vidi. Otvori mu oči da vidi da je više naših nego njihovih. Sigurno da je zla mnogo na svijetu. Sigurno da je ono loše, silno i da djeluje. Ali dobro će pobijediti zlo.
I to je naša poruka. To je evanđelje, to je dobra vijest. Dobro će pobijediti zlo. I to je jedan od razloga više zašto treba da izaberemo dobro. Naravno, biramo dobro zato što je dobro, ali i utjeha je tu. Dobro će nadvladati zlo. Jeste. Kao u jednom psalmu kaže, Gospode, zaista se sastaše na tebe i u ovom gradu i svi su se organizovali i postoji sistemsko zlo protiv kojeg je teško se boriti jednom čovjeku, ali Danilo 2 kaže tajne koje carište ne mogu kazati ovo zemaljski savjetnici, već ima Bog na nebu koji donosi rješenje. Mislim da je to poruka koju treba da kažemo. Mislim da je to poruka koja oslobađa. Mislim da je to poruka koja daje tako dobar temelj za svakodnevni život. Svaka druga je hoće li, ne znam, i onda sve je nesigurno. Znate, u islamu kažu kada dođe dan suda, onda će Allah staviti tvoja dobra djela na jednu stranu vage i loša na drugu. Pa šta pretegne? A onda kažu, a šta će biti sa onima gdje je to jednako? Kaže, onda će Allah u svojoj vlasti i suverenosti jednima staviti svoj prst na jednu stranu, a drugima na drugu. A Avram pita, čekaj, zar neće sudija cijele zemlje suditi pravo? Zar je to fer da tako arbitrarno Bog donosi odluke i da jedne šalje u dženet, a druge u džehenem? Biblija kaže, nemoj da se brineš i da se plašiš. Bog je već platio. To je samo da prihvatiš i da živiš sa njim i da dopustiš da on djeluje i da se odlučiš i da se usmjeriš i da se svakodnevno usmjeravaš i da svakodnevno odlučuješ i da svakog jutra biraš prave stvari i pravu stranu i pravog Boga. Neka nam Gospod u tome pomogne. To je moja želja i molitva kako za mene, tako za svakog od vas ovdje večeras prisutnog, a i one koji nisu sa nama. Amin.